Ka National People's Party NPP klanang yo bor shushu hadin baki babun kinungalam bat nong kershan nakaseng VPP Congress UDP bat BJP kilawan penyaso syaka party haka jingalang kabalong hakasnong Rambai East Giant Hills haka Henryo Trek Nailar shwa ka election shitting samoy jong ka shulong lok sabha. Kini kidekat bertemai kila kular ban ai ke jingkershan ke bapura ya ukurtong ke NPP u Dr. DRL Nonglan ha kan ke jingalang ha ke balap yang snobha yaki da u National Vice President ke NPP u badairu sembut menteri rangba ke jela u ba snya balang dhat ha ke jingadon lang ke MLA ke setengah saipung ke kong Santa Mary Shela lambat kinongalam ke NPP haringkat kipat ba nong kershan. Habak keren ha ka jingalang u Dr. Nonglait ula ong bakan ka jingwan penyeso kan nang aibor berpenkran syushu ya ka party. Kibabun kinongalam menta kasni kilawan penyeso sya ka NPP. Ngiladon lupa ya ka vote bank ka baskem Henry banyo ya ka jingjob ha ka election ngidon kam banyo syushu ya ka jingkershan ula ong. Ngangait bakarai penyeso ka jongki kanyarap ingi banyo ya ka jingjob ka bakraw ha ka election shitting samoy ka banwan. Nga ay kuble ya pi ba pilawan penyeso ila dia berke NPP bat ban pentik na ya ka jingjob kertong jo ka party la benram. U Dr. Nonglait ula ongru ba ula pediang ya ka tiket ke NPP da ka ba pensyong nongrim halur ki kam barat ba jong ka sarkar. Ngalayo iye ki rukam trekam bat ye ki kam jong ka sarkar balayalam dak NPP ka balap penget yang nga ngawhun ya ka ka baka sarkar klale na ka benta ka jela bat halur ka jingdan kam ya ka roy ka par bat ka jingkiyo siya prang jong kinong snong ki jongi ula ong. Lagi power di Rangba kilawan ya keban penyeso bat ke National People's Party kini kira raikut penyeso bat ke National People's Party nado kini kasni keban benta ngitlip baladang lupa ke vote bank lalu ke jingkersan dan babun ki pagma ya kini ke party Handrai tang kinong kersan ki baladang lupa minum la setia ban poi sakat hong jong ka jingjop ha kini ke election ke mamenta ka jingwan jong kini kirangba ya ke bang ai ke jingkersan ban ban penyes no sendang ya lebih bat kini ke party nganget kan penyo yang ni ha kini ke by election ya unam tam te ha kini ke por ngakwa ya pi sai sin pat ipat ba kat kibadan ha kini rapor ban selom ha ban tempau ya kejing buram ba kejing pedian selom ha ya ki sai simpat da ka bangin ai ya kejing thakti ke bajang kublai sibuhan ya pi baro ki paralok ki pararangba ba kinong samsnam ki ba dan ya kejing start ki rai rangba ya keban penyeso ya lebih bat ke National People's Party bat lese ke jingkut jingmat ke jampi galam keban penjab ya ukotong jang ke ke party u Dr. Nonglan kublai sibun ya pi kidap kina thumai kublai sibun kublai pi sai simpan kapur kalayat kemalong mentan ngakwa ya keban keren lengkap namar ya kibabon ki benta jong ka jingkren ngila yosmeo na kinong kren ki basakman handai kawai ka bang atwa ya ban tempau ka ni kapor ka long halor kawai ka jingkili balai na punyasno yaladi bat ka National People's Party balai na pedian ya ka jingkerpat bat ka jingterwa jong ka ni ka party bangkit banba ya ka ni ka lengkor kom official candidate hakini ke MP by election menta kasnan keban salong hakini ke kinyat nai keban sawan ki parari be kadaw ka makongsan kalang habang apek ya ka performance lani ke jingtrekan jong kini ke sorkar kebalayalam da ke National People's Party kala penlong ina
Hadian bangla khen ngala dia. Hadian bangla theo ngala wo. Hadian bangla penhak sawar bra. Yeki eki baro. Ki jingnam ka sensar khadar apo kene ke jela. Bat kumjuro. Ya ke jingdam kam ya ke roy kapar. Jong upadba jong kene